Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya
الحمد لله الذي هدانا وأدلنا إلى فرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقد قال الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, mahulinya mga kamaumaasan katawtay manghuran sin kami haagama Islam. Pamudjihi patuhan tanyo Rabbul Alamin amuin dimihil kato tanyo hidayat. Demikian pianduannya kita niu hatumpukan atawakan agama Islam. Demikian daindun hatumpukan nagdarasing kasabunalan amuin tumpukan makadauhat sindarawgan ding naman hadunya dagpag paadlaw akhirah. Amunain ahlus sunnati wal jamaah amunain nagdara sin panindog iban papanaw sin Quran iban sin sunnah nagdara pang Hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin miyamagad hawitikan sin Nabi niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Demikian magnagsaksiin ako hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala amu immapatut pagtag-ipunan daindun hakasabunalan wayroon sa masiwu na iwan limbang niya. Iban magnagsaksiin ako in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam daing hamanga sarayaw-rayaw manusia ya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian deng hasarayaw-rayaw nabi iban daaksin siya amu impiaranya mari padunya hasupaya pangandulan sinuno singkap tangan atawakan simparman niya amunaing Quran maha mulia. Hadalam ito mga palanggungan sin kami haagama Islam mawaya na mo sadya taki-takihon maniyo-tiyo hadlawan ini pagka yari na kita niyo bihaon hapag iyanon
dengan mga umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hahuling zaman. Demikian yari na kita nuhyaon hazaman haunu in fitnah timaudna haunu in kasabunnalan iban sin kabatilan naglalamudna. Di na kaingatan pinirun sin manusia. Bang unuin puton sin siya. Pagkari na kaingatan sin manusia bang unuin kasabunnalan ding dun hakalaungan. Hangkanin Allah subhanahu wa ta'ala mga palanggungan sin kamihara ma Islam. Nagwasiyat kato taniyo. Aparman sin siya, ya ayyuhalladzina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Madaran pagkarunguhan sin kitan yung mga palanggungan sin kamihara ma Islam. In wasiyat ini sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah. Hindi nga mga wasiyat kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala inuno. Impapagmabugaong kita kaniya. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga palanggungan sin kamihara ma Islam. Diak kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala magmabuga kaniya. Sino no simpurna pagmabuga? Damikyan. Hindi kita nyo papamiki mata yun. Huwat malaingkan gimakayunggong. Dahin doon. Hara ma Islam. Tandaan niya iyan kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. So yung kaunan. Sinsiulakan din kato tanyo. Insiya. Mapatay. Dahin doon halawang likos ang sinara ma Islam. Hadala min kita nyo na mayta Muslim, in kita nyo kimakaharad fa Allah subhanahu wa ta'ala, parasul niya, iban na pamakamalaikatan niya, pakakitab-kitaban niya, iban pakadar mangi, iban simarayaw, mga palanggungan sing kamihara ma Islam. Suwaitan nyo tunayon, hinangon hindi nga mga piyangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkainsuno at tawakan insimuno ayatan ini, bang dumatong na inuno, hindi nga mga waktu, di na kaingatan si Manus siya sulangon in kabatilan, di doon nakasabunnalan, ini ari kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Diak kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala papakayunggungon dahin doon haaraman niya. Dahin doon haaraman niya amo inagihindo sin Quran iwan sin sunnah. Pagka mga palanggungan sin kami haarama Islam, bangkitan nyo kimawa at tawakan limayo hapang Hindu sin haarama Islam, puas na kita niwaitan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nabang kumawa pa kita niyo pang Hindu, maruga hindi nga aga ma Islam. Gumayunggong kita, maruga hindi nga aga ma Islam. Mga palanggungan sing kami aga ma Islam. Di initay maung kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yuqbalu minhu. Di tuod tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, bangkitan nyo namot at tawakan gimayunggong, bukon haluwid sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukon haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanto-tanto mga palanggungan sing kami haagama Islam. Had lawakhirah, in kita niyo lugi lusong.
Was na kita niwaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin Rasul niya. Mga kamagulangan katautay manghuran sin kami. Impapakayunggungon kita rin doon na uno. Haaraman niya. Dahil doon haluwid sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Pagkaamurain in kawayaan katutan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In gumayunggong kita rin doon na panghindo niya. Ibang panghindo sin Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha? Demikian mga palanggungan sin kami agama Islam. Pagka indeng ha mga piyang daak ang katutan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In gumayunggong din doon ha agama niya. Aw ding ha mga pakaradyaan. In kawaya ang katutan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian aw day sabding ha mga pakaradyaan. Hindi kawayaan hinangon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hinangon sin ipon niya. Hadith sin Abi Hurairah radhiyallahu an. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah yarda lakum thalathan. Wa yukrahu lakum thalathan. Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. Mga palanggungan sing kami agama Islam. Hadith din ka Nabi Hurairah radhiyallahu an. Kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan yung ipon sin siya tu pakaradyaan. Wa ta'buduhu muna niya imagtagipon kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkawirun maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpapanjari bang sa jin iwan simbang sa manus si ahwat maling kanim magtagipon fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Suay iniri irun hapangatayan si manusia. In hadaf bang mayta siya papanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. In maksud bang mayta siya papanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Illa liya'budun. Aw illa yuwahhidun. In suway kita niyo magtag-ipon tunggalon tanin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakataan pakaradyaan mga palanggungan sin kami agama Islam. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi shay'a. Iwan di tanyo suway hinangan limbang in Allah subhanahu wa ta'ala rin doon nakinisan pag-ibadat. Di tanyo lamuran in amal ibadat sing kita niyo dengahang sulag uno-uno na pagsakuto fa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkendeng mga pagsakuto ini mga palanggungan sing kami agama Islam dengha mga sa lagu pardusahan. Pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Inna Allah subhanahu wa ta'ala namita. Inna Allah la yaghfir. Sabunal to din Allah subhanahu wa ta'ala rin ni ampunun. An yushraka bihi. Inhisiyo-hisiyo imag sakutukan niya rin doon hang sulag uno-uno na pag-ibadatan. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Iwan ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala in uno-uno na pardusahan marugaing denga uno pagsakutukan niya. Iwan uno pa indeng mga kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo mga palanggungan sin kami agama Islam wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. Iwan in suway kita nyo gamayunggong umulin dahin doon halawid sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain agama Islam.
sumagawa mga palanggungan sing kamiha kami Islam, in kasabunnalan, iwan sing kabatilan, di mo siya mapaghambo o kahambo o butangan. Pagkain marapat, habiya kato tanyo manusya, insuway kita nyo magtag-ipon purna fa Allah subhanahu wa ta'ala, inwayroon sa kialalamuran, sinuno? Sinang sulag, pagsakuto. Kanya. Na. Diya turaisab, indeng ha mga uno, pagdayunggong haakamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kita nyo manjari gumayunggong. Hamim mga sila manusya na nawag-tawag. Ha? Tanda sindi tanyo na kaingatan ng kasabunnalan. Aon ding ha mga manusya, mamung sila, ding ha Quran iwan sin sunnah, sumagawa, bukon ha kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin Rasul niya. Kawayaan sinuno, sing ginhawabaran nila. Na. Hangkan, imbiya kato tanyo mga palanggungan sing kamiha kama Islam, indumuon, intumutog, hauno, hakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin Rasul niya. Demikian, aon ding mga athar, ding mga kabtangan sin mga sila kashabatan, biyanakan Ibn Mas'ud radhiyallahu an, long niya, ittabi'u wala tabtadi'u. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kafaytum. Amo iniin-iyan kato tanyo sin Ibn Mas'ud radhiyallahu an, mga palanggungan sing kamiha kama Islam. Ittabi'u, suway kita niyo uno, magad, hapamando sing Quran, iwan sin sunnah. Wala tabtadi'u, iwan di nakita niyo pahinangon uno, hang sulag uno-uno na amuin higanap, haagama sing kita niyo amuna inaagama Islam. Pagka inaagamatan niyo agama Islam, jukop siya. Jukop kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala inuno, inaagama niya. Amuna inaagama Islam. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Na. Dengan mga athar biyata sinuno, sin Ibn Mas'ud radhiyallahu an, ittabi'u, suway kita niyo magad, ha-Quran iwan sin sunnah, wala tabtadi'u. Iwan hindi nakita niyo pahinangon, simpakaradyaan bago ha pag-agama. Hadith na sabot tanyo kaina, fa in asdaqal hadith kitab Allah. Hindi nga mga amuin sa bunal-bunal kitab, amunayin kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunayin Quran mahamulya. Wa khairal haddi, hindi nga mga sarayaw-rayaw pamando, panghindo, hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amunayin panghindo sin Nabi tanyo Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umur, muhdathatuha, wa kullu muhdathat bid'ah, wa kullu bid'atin dalal, wa kullu dalalatin finnar. Nah, intiap-tiap uno, bago ha pag-agama, ininiri tayo maun. Di tayo maun kato tanyo sinagama tanyo agama Islam. Suway tanyo ingaton, suway tanyo tumtumon, inagama tanyo agama Islam, di niya tayo maun inuno pakaradyaan, atawakan uno pag-ibadat, insuway sa miya makadha uno, hakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin Rasul niya. Muna-muna niya, ikhlasul ibadah. Wa ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hindi nga mga syarat, hikapurna, ikasampurna atau kan hikatayma sinuno sinamal ibadat tanyo,
insuway siya tulus ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhi karuan niya suway sa miya magad hapang hindu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, yan ang pagkitinisin Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pangdaak sinuno si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insuwaitan yu agarun bukum piang daakan sing kaapuan taniu bukum piang daakan hipulan bukum biyay hipulan pagkainaga maaga ma Islam wayroon dukaing amu imma patut pangakaran wat malingkan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban simya magad hapapanaw sinsiya pagkainaga mata niyo jukup-jukupan na wayroon na kulang wayroon na labi. Tanda niya bang kita nyo himinang sinamal ibadat wayroon na uno piyang daakan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban si Rasul niya uno imbita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Hisyu-hisyu in huminang amal ibadat wayroon na rin ang mga piyang daakan at tawakan na hinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahuwa rad in siya susulakon. Sinakamatan yung akam Islam, di siya taimaon. Hangkan, mga palanggungan sing kami akam Islam, kabalikan sing kami, suway kita nyo tumutog, dain doon hakabayaan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin Rasul niya, wa aqulu qawli hadha, wa astagfirullahi wa lakum, risail muslimin, fastagfiru, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah salatan wa salama ala man la nabiyya ba'dah imamina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd mahuli niya mga palanggungan sing kami akam Islam kawait asing kita niyo insuway tuod kita niyo gumayunggong umulin humugot dain doon na uno hapang hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin Rasul niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkaunding ha mga hadith sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baita niya ini dan kan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah alaihi wasallam qala wa taftariqu ummati ala 73 millah kulluhum fi an-nar illa millatun wahidah sambil saya susimas kesahabatan wa man hiya ya Rasulullah qala ma ana alaihi wa ashabihi laung si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith dengan Abdullah bin Amr radhiyallahu an laung si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sataftariqu ummati hadu kaing riwayat la taftaqiranna ummati ala 73 millah. Siapahan sinuno si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabahagi dain ummat sinsiyarin nung pakapituhan tagto
kulluhum finnar. Kata niya tulong niya, alahum sinuno, apinar ka jahannam illa wahida. Wat malingkan, aham buuk, tumpukan, dahin doon na uno, kapituan tagtuyaw. Sambil sinasusin kasahabatan niya, waman hiya ya Rasulullah, iwan, uno laong niya tumpukan, imma kasud laong niya, palom sinsulka yan, laong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi washabi. Sila na laong niya, imyagad ka ako, iwan pakasahabatan sinako. Bimakna, hisyu-hisyu, imyagad. Dahin doon hapamando si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iwan sing kasahabatan niya, tanto-tanto mga palanggungan sing kami hakama Islam, sila na makadawhat, sindaraukan ding hadunya naman dagpatpaad law akhirah. Amunain uno, tawakan hadukaing riwayat, humul jamaah, sila na tulong nin jamaah. Nisim pag-iyan ng jamaah, ini mga palanggungan sing kami hakama Islam. Pagkain iyan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ana alaihi wa ashabi, bimakna in jama'a pag iyanun ini, hisyu-hisyu ingi mayunggong dahin doon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miya magad hapang hindo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iwan kasahabatan niya. Amuyat tuma palanggungan sing kami hakama Islam, damikyan, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may taraysab, taraktum alal bayda'i layluha kanahariha la yazighu anha illa halik wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa'alaykum bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin aw sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin. Binin na kita ni si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wayroon na. In Nabi, wayroon na hazaman sing kita niyo sumagawa. Binin niya kita niyo, wayroon na makapin pangasuhalaw man sinusing kita niyo. Pagkapiatan palpiatar rang piasa wa nakato tanyo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkataan pakaradyaan pag-agama. Ingkataan parihalan pag-agama. Wayroon na naglawi, wayroon na isab nagkulang. Hangkan, hisyu-hisyu, inuno, mutas, atawakan, di marad. Hapang Hindu ini, in sila ini majurjanad. Hangkan, iyang kita ni si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira." Yari na kita ni hazaman, haunuki kita tanyo na indeng ha mga pag-aro jawab atau akan indeng ha mga piyagligwatan. Sim mga sila kaulamaan parihalan sim pag-agama. Kita tanyo na indeng ha mga pakaradyaan, hindi nga mga walap yang daakan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyan na singkaywanan ini yang daakan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini deng mga pamando si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumagawaing kamat tanan sinsiya, nakasimana, nakalayo na rin ha panghindo sing Quran iwan si Sunnah. Nah, sambil kita niyo iyan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'alaykum bisunnatih, atau fa'alaykum bima araftum min sunnatih. Patutuhon kita niyo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagayunggungon kita niyo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahin doon nakasunnat-sunnatan sinsiyah.
Na amo ing kiingatan sing kitan yung mga palanggungan sing kami kama Islam iban kasunnat-sunnatan sing mga kasahabatan sin siya labi luwa na mga sila khulafail mahdiyin amin kana Quran biya nakanda Abu Bakar As-Siddiq Umar ibn al-Khattab Uthman ibn Affan iban si Ali radhiyallahu an iban si marugaing paring mga kasahabatan sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam وهذا وصلوا وسلموا تسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث أمركم الله بذلك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين واخذل أعداءك أعداء الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة mayroon dyan. May pakiyaw ka ba? Mayroon pa. Yan, magkano po. Tiyahayan niyo po. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganap ito mga marihambok. So. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.